Tekelangjun kooperatif lem satom cepatir piponsi har ghar tiranga puthak kacengwai pedopon. विश्व आदिवासी डे के तलनपन चिंगथोंग बीजेपी मंडलतम आरपु के चलारपन कॉन्स्टिट्यूएंसी के थम पांगरुम सी बीजेवाई मातुमपेन बाइक के पच्चे जेंगसाई के डेंगपन Pai ni Faisir Kebarni, Sorkan hi konstituensi ke Parlo, Tekelangjun hi Chialong Kido Tekelangjun Cooperative Lem Salong, Har Ghar Tiranga Mate, Adon Tinta India Det Alama Kacetar Dunang Japan ke Pacetak Lapen, Chief Minister, Institutional Plantation Asai Pedopon. Bangsa Melong Alihiaman Pen, SO, Virus Ingti Lapen, Sub Registrar Huliram Timongotum, Nang Chetongdun, Lason si Tekelangjun Cooperative Lem Secretary Amorjit Piso, Chairman Amorjit Ing Tipen Danglok BOD members Donatum Chetong Dun Ing Tamjin Pen Mei Pechon Pon Dong Mukak Pen Daniel Sontemong Report Malong News Pai ni Pai Kebarni Chingthong BJP Mondol Committee Atom Arpu Kecelar Jamek Kedeng Pon Nijangkar Bianglong Chingthong MSC ke Parlo Chingthong BJP Mondol Asaihem Rongjang Pongalong Sila Bangtua Jamek Kaman Pon BJP Asong Antu Seke Pangtang Jipura Pini Mei Puar Kecelar Tang Lopati West Karbianglong District BJP Presiden Rodebrong Hangpen Pangdakpon. Labang Suami Long Bhaskor Phangcho Rat Cyclem Bangpu. Raju Bhattarai Secretary BJP WKADC. Harlinson Ronghi in charge Chingthong Constituency Pencenglok. Bidasing Hanse Abarim VDC Chairman. Abarim Mondol Presiden Joy Singh Bongro. Darsing Hanse Treasurer Ratum Chetong Dundinti. Non Obekimia Songja Samson Rong Parapanti BJP Mondol Mepu Pekpon. Lapen MSC Abhijit Krositame Aning Arong Cipipon. Samson Rong Parsitame Ahok Akam Keja Asai Antame Mesen Meet Ingkir Jirpen Cyclem Dampon Poputi Rada Tengno Lamjai On Kothalang Sopen Khorsing Teron Report Malang News Dolo lagi non ke akimilo ke aprang apresent matame mesen konsumelang li apor kaduri matisi kisangi akan pornang katuhangan ini si bindrum pasang ko siap alu kilo alang pana porta kilo non alang li kisang se itu akimi variab si alang itu se variab sem sonong orang justamente que claim que nami kin thonglong BJP party ke claim que nam ken kapa meseni panseme alang li pan ni ke tibe de ilum kin thong ke kapa pisho bade so kapa chin ku dia dim pulo tele kun BJP party si tantang BJP party mate ruling party si itu claim undi kapajing kurang mata si kum alang li ngok la kan kum komiti doa mate la party long wan ku sini ku claim la kan si itu tantang kan bayo fantame alang li kelo la sono ni sini ku patta claim rapet to si itu si mesen ang tek paklang ide chin thong along thong mostly long ke Amondola committee ke strong pick nilitum cepat lang dapat nilitum kat lang ilam kani itu pilih itu kam ke claim sini tempat lain dapat claim pon penting rata kisung an nilitum juga Lok ini mernya sama bukan curulok pasti pini song ben kita Bharatu Junta Party la bangsa song pini abarim amai nasi mau tahay alang ni pini hemakam mati pini alang ni kena soda side ni pina na por kan kisai pulo tapi pini la bangsa song pen ni kan pini desa kemudian mai pusar dulu haga hai sami dulu pini misi sa kan siam sa alang ni tunang mat hapen Pi penone ko somber ni ko masini li bangke ni pini presiden po hisab kali pini ni ke ni sawan kormi ni sawan la ada ini di song lo memang pusong si manglang pors kami la song kapang tayo kan kembon tapi kidon kawan bang ke non diskubiti ami pu sar dulu hang pecing lo pu emisi sar penstani uman mang ke kamajilang porna cira pestu lo la pencing thongara termasuk BJP ke thongara klimang ke pecing lo udon stani lo kelabu pu sini kamajilang por song kopi manapin kan song along ke kim karang ro mate song prinsipal constitution alani na masuk song kopi manapin kan sini mikrofon pu sini
pai pai ni phai kebar ni Haurghat LA angkang BJYM atumpen bai ke pacejeng sai pedopon jasemet har ghar tiranga pua jamek ke pace thang ponjia phamsila bangso sai dengpon jasemet prime minister pen kapin khat ponateng pensi India arlo adon tinta India lama ka cetar dun rap ke thegya phamsi labangso jamek paman pon nopusi BJYM atumpen pacini pon domukak pen Daniel Chantemung report Malong News dia ingra sadin na hutpen ile tum independent kelong mate sadin kelong 75 anengkan kicok 75 anengkan non kiludlo la sila so puthak pen PM mate Prime Minister alangli Narendra Modi ahin pen ke jaipon har ghar tiranga laso puthak si nilitum dak Nomati Mohamaya Korkanthi la Kethom Mamondol Bharatiya Janata Yuva Morcha hin phan district committee pen nilitum phan isi circular nangpi la sila so puthak si nilitum isi awareness ki pilo arong tin setame adon tin setame la adon tin ta isi tiranga ahem citar nai pula so puthak awareness ki pilo Banana lang sa paling kike. on nilitum ke pangcheng ke Korkanthi Dhenta Ghat pen si pangcheng lo Dhenta Ghat pen angko nondak dokmuka pen angko nilitum dam Mohamaya dokmuka burpo lapen angko nomati dampo parokha dengau last nangki pajuji ken nilitum dak dokmuka se angko no pajuji Arnam lang pialong ta har ghar tiranga pua jamek ke talon pon Devpani constituency ke parlo number T state Santipur number Nodi Bagan model high school alongta ke talon pon pangcheng pon Sonsi headmistress Anamika Tasalapen staff tumpen patir piponsi bangsa jamek dengpon adun thu puthot class 6 to class 9 ke Charlie student atumaphan har ghar tiranga pua puthak kladak pen than pachini pon anpata armu chijenga jamek dengpon puji pusi alang ni tumpen nang pachini dun anjang supen rajep sanong report Malong News Dongmuka ka biusi along puthot hur chuthudut Dongmuka ka biusi along manghumi meson keklang petrol ke thai nang jadim diesel ke thai pirong ajok rubising rong hang pua gari heno nang koklo ame thanga sai ka cheklem thek bang be ajok biusi ahem phua bang tangka tunang kru jialam keklang jasemet kedam tang pai pai ni phai sir ke ban Dongmuka ka biusi along rubising rong hang pua bang thu jang tu thai dam lo halaso hut petrol ke thai nang jadim diesel si thai pirong laso jok hem leji dok dok toware beng ansi gari chington nang koklo laso phi biusi along lam hoi nang pilo labang so phi sai jok je biusi hem photum gari chi semar det populam chak chipisi alam nang insamlo Dongmuka pen Daniel Chantemung report Malong News बात आई सुनो तो देखे कैसे कि काली 7:30 समय आमार गाड़ी एक टका तेल लैसे তেতিয়া মই কৈছোঁ তেল লৈছে তেতিয়া মই পেট্ৰল চেম্পুল দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই তেখেতে মিলা নাই তেতিয়া মই কৈছোঁ তেখেতে কি গাড়ী যে বেয়া হৈ গৈছে তেলটো চেঞ্জ কৰৱাই দিম তাৰপিছত মেকানিক যি আপুনি ইয়াৰ পৰা লৈছে হৈ আছে মই মানি আছোঁ তো মেকানিক যি খৰচা লাগিব এইটো দি দিম ভৱিষ্যতে আমি একদম কেয়াৰকে ৰাখিম বি গাড়ীত ক'তবা লেবেল লগা নাই তেতিয়া বি আমি খুদিম কি পেট্ৰল গাড়ী আছে নে ডিজেল গাড়ী আছে কি গাড়ী আছে কি ল'বলৈ বিচাৰিছে এইটো আমি ভৱিষ্যতে একদম ষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিম আগতে তেনেকুৱা হৈছিলে নেকি আগতে তেনেকুৱা হোৱা নাই এইটো ভুলতে ক'তবা ষ্টাফ ভুলতে কাম কৰা নাই এইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈছে নেকি ষ্টাফটো এনেতো একদম কেয়াৰ থাকে বাই চান্স গাড়ীত লেবেল নাথাকে কেতিয়া আজিকালি ডিজেল গাড়ী বি বহুত হৈ গৈছে সৰু চাৰচকীয়া ভুল হৈ গৈছে পেট্ৰল লেখা আছে লিখা আছে নেকি পেট্ৰল হ'ব পাৰে লিখা আছে বহুত গাড়ীতে লিখা বি থাকে ষ্টিকাৰ থাকেই কিছুমান গাড়ীতে নাথাকেই তো ভুল হৈ গৈছে তেতিয়া আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো সমাধান কৰি দিম বুলি কৈছোঁ যদি এইটো গাড়ী পুৰা চিট বা আজিৰ পৰা ষ্টিক থাকিব নহয় পুৰা বিয়া হ'লে কি কৰিব পুৰাতো গাড়ী নহয় নে বেয়া নে বাইক কেতিয়াই নহয় ফিল্টাৰটো চাফ কৰিলে গাড়ী আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ব এইটো বিএছচিত আগতো কথা ওলাইছিলে কোনটো নহয় এইটো আগত তেনেকুৱা এইটোতো 3-4 বছৰ আগতে হৈছে আজিও এনেকুৱা হৈ আছে আজি এইটো ষ্টাফৰ ভুলৰ কাৰণে তেনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু ভৱিষ্যতো এনেকুৱা নহয় ভৱিষ্যত তেনেকুৱা নহয় আমি একদম ষ্ট্ৰিক্ট থাকিম jang thuawe puse ni dak nang thailo phal sona je thai ho ni suri si pu pa ajang thu thai pondo pen nili phan petrol thai diesel se nang thai dun tan lo
laso dia lang thai dun tan pen api bangke nili adhar rasta pen ke jene tene se gari hem je palilo ta bada ba bangke start de lo pibo joy mal ho bolo mechanic phan hang lo battery se problem aplo battery ta kali jang thupa kuli lo lage dial pena sedang ne lipu kang tungo bangke pini alang tum phana khase li tum jero phero afan ta me gari pipo se ke nam lo komane tumke gari installment 20 apiso so kachipang renga tum da do tangde pini pena bhara che thik dun po nona sona lang tum BUC ben jang thuna thai dun chok che det pro tangde la so bhara ke ne po pu ka apiso so phan kachipang reng je ka phan lo ma monthly installment kachipi je phan lo jong se la sona lang tum nang repair pro tangde la ben jero phero so det pro tangde nona sona problem do ko pro tangde ko son se gari do ko me chepon thake det la son ta thak se pini sta me nili somar bahini pini hem gari do pajoini se 7:30 baji apor pen dress ayat ting thang se gari pen dam populo start de lo afik bangke battery he nobon pu mechanic phanan kali anu se responsibility lo alang se responsible chanang pu lapen pi non mechanic hem pabunai bom lo oben alang li labana ke chaklo jang thuta nang lar pi flot po lapen mechanic achar sa kwan manang pidet po to thik ase ta se dang ne li puje bangke neli phan pini labuson ben ningnang pang subject pu ako pin nap ta ko mane phan ason claim det pulo tangte mobile asini li pulaplo pina na rada tum bangke gari installment 20 se apiso asuk kachipang renga tum do le labuson jong si alang li tum claim wrong pulo tangte mo gari thengno dak pulo tangte installment kachipi ko nat ken do le la so posi pau pen talang li phan pulo non ki bang jilangar ni nang li neli phan kopilo lam themi se neli phan na piji pinap ta nili phana sonda thak ta pinap ta komane phanong se claim det nili tum nili arjulong lok prodangte nangli phan kopilo nang binangi la solam the bang nili phan nang che pitha polang ni nang che pi ai de ta nili ge la solam the se karju kang tu athe ke dam tang ta la so BUC long ke alam ki dolo nangli tum da chini lo ge di hidi jo yang thu thok lap an lo mati ma thok the ma da ko la so a BUC a problem ke do joine se alang le tum ajang thu do an ke ki pilap lo mati rat tu kali thadi tangde non ta ko la sunang claim wrong lo tangte kasi non ni lagi pukang tu bangke alang li pini bangke lam chak chak pon kanan tu kali bro tangte non ason jong si claim bom bro tangte il tum tangka chu en det pen pang samri bro tangte il tum aka kena hok do piji kasi non ni li puje bangke jong si muke bang jilang arnis nami alang li stop tum han labusona pakle mas asai bro tangke la ke il tum la dak pen masi abuse masi il tum sit det nangji la ke nilihin pen se pulu se nililam theke landel Eastern Karbi Anglong College Salong NAAC tumpen mekanipon Eastern Karbi Anglong College Salong NAAC peer team atum kahumri ke bang pai ni phai kia bani Eastern Karbi Anglong College NAAC atum na humri si than bang lo Charlie ariso ejang pen chenglok atum pen kaching ki kachithan pedopon labang so ja mek pani ni pharmancy padopon po kecheng siar ni lo Charlie ariso ejang lapen lo Charlie ariso ejang apia po tumpen chihut chiputa pedopon NAAC peer team ahin pen P Fazul Rahman NAAC peer team chairperson Robindra Kumar Mohanto NAAC peer team member coordinator Basir Ahmed Das NAAC peer team member Chitongdo Jaimek Juderapi Eastern Karbi Anglong College principal Anil Chandra Das pen herangkia thengno ke pachini ponke Labangchwa College Salong kaching thur pon thekjia phan lapen sarkar pen kelong du nangjia warsai chepalong pen College aphan kemisian aphan unan bor iponji pusi lamthe chepaklang pon hanjang lo sopen rejep tonrong pi report Malong News প্ৰথমতে মই আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ লোকেল নিউজ চেনেলক তেখেতক আমাৰ ৰিপৰ্টাৰসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতসকলে আজি আমাৰ কলেজত আহি আমাৰ নাক ইনস্পেকশ্যনৰ যি আমাৰ আজি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ ভিতৰত আজি প্ৰথম দিন হিচাপে আজি আমাৰ নাকৰ টিম আহি আমাৰ কলেজত আহিছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ কলেজৰ যিবিলাক চাবলগীয়া বস্তু একাডেমিক স্পৰ্টছ আৰু বিভিন্ন সা সুবিধা ক্লাছৰুম আৰু খেলা ধূলাৰ সুবিধা এই গোটেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ লগত মানে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছে এলুমিনি এছ'চিয়েশ্যনৰ লগতো
ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছে, গাৰ্জেনসকলকো আমি মাতিছোঁ, গাৰ্জেনসকলৰ লগতো তেওঁলোকে নাকৰ টিমে কথা পাতিছে। আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ এটা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম হ'ব। সেই কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামত আমি কাৰ্বি কালচাৰ, অসমীয়া কালচাৰ, বিহু, মণিপুৰী, নেপালী আদি আমাৰ কালচাৰেল যি ষ্টুডেণ্ট আছে, সেই ষ্টুডেণ্টসকলে তেওঁলোকৰ যি কালচাৰেলি ৰিচ আৰু সেইটো তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিব নাকৰ টিমৰ আগত। আৰু এই মিটিংখন কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামটো হৈ যোৱাৰ পিছতে আমাৰ আজিৰ কাৰ্যসূচী, যিটো আৰম্ভণিৰ কাৰ্যসূচী, প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হ'ব। Hamren konstituensi alongta BJY matumpen baik ke pacejang jame kedengpon. Bharat angkang aphan Prime Minister Narendra Modi kapin khada tengpen nijangkar bianglong Hamren alongta har ghar tiranga puat happy pen baik ke pacejang jame kedengpon. Labangso jame kelongpen adon tinta lama kecitar jiaphan BJY matumpen than pacinipon. Labangso hut jengkha pen dongka mukam an tiong donga baik pacejang pon. Helang pipen bedasing teron report Malong News. Abangke lalo India angkang Nayok sini lo akhai Narendra Modi Prime Minister lagi non itu ini 75 years ke pengo masih ada tiga ambil workshop laswa program lagi itu Isya campaign rumah deh laswa campaign ke lagi har ghar tiranga lasi kadu gaweta laswa har ghar tiranga adon tinta non 13 to 15 angkong adon tinta India flag also country laswa ready bangka pada po ada ready kapal dulu pernah hawa labang ke habar ke lah only Hamren constituency lagi Hamren constituency arloan tidak jalo lagi cuma district boy atau muslim lo lagi state boy atau muslim lo tapi national pen bangkom state pen bangkom district bangkom si ini ke kepat jurang dengsi lo West Karbin lo North constituency lo lagi ini asitin constituency North constituency ta pini bangga dapat judul Jomota ladak Hamren Mondol pen paket tiponsi pini laswa harga tirangga laswa partai di bang padukan. Itu pini ladak pen tiba pekenalan si kapal jambi. Labang ke pini ladak jengkha hawar pen up to dongka pen tipuritan makot si ladak si bang tuko padukan ko lagi kadu gue coating di sana sini lo media ting utami tulo lagi Mudi pulang ke Bharat angkang pen 75 tadi kelong nang letang lo lati kelong pen adon tin tanda harga tirangga amaflah kapang jari pantitun nilimen lagi sojeng piso lapen dili district long vice president piso dengbo lapen dili district pen nang ketito ada Hamren constitution long isi in charge mate ada kadu gue Jomota pan Hamren Mondol pan kelang nang si kelang ni kita itu deh kopilon ni sampai kita sini gas kita tu lah Hamren Mondol pan incas sampai sini tidak bangkan milih kan pada di sini. Kias Lamding Road Langbuku Sabrans Kesengpon. Karbi Student Association Rong Plimplam Branch Committee pen cepat terpiponsi. Langbuku hawar sarpoteron arong along kedua community hul along Kias Langbuku Sabrans Kesengpon. Bangso ame Kias Rong Plimplam Branch Committee ame pu sarporom tibung pensi me caripon. Lapen chunbang Edwinson Hanse pensi me kipalam tejaipon. Me along alhi sarpoman pen Kias tirpi me pu Thompson Rong pi cetongdun. Lason si sarpoteron arong asar. KSA Difu District Committee Ameitu, Chunbang, Difu Branch Committee Ameitu pen Chenglok District Committee, Branch Committee Aklembang Tonta Chetongdon. KSA Langbuku Sabrans ke pacari Pontiapan, Kadu Kawe Cedon Sarpen, Rakes Ingkiapan Meipulapen, Binong Ingkiapan Chunbang Arpu Pekpon. Lason si Bang Ingkorapi Sose Aklembang Atum Arpu Dengpon. Difu pen Edwinson Hanse Report, Malong News. All Adivasi Student Association of Assam, Chihekpen AASAA, Lapen Adivasi Right Protection of Assam, Chihekpen ARPA, Tumpian Cepatir Piponsi.
World Indigenous Day along pacha tondunsi Biswa Adivasi Divos National Highway 39 ke parlo Lahori jan along salonpon tonsi alhi sarpuaman pen MSC Sorbon Telenga Lakha Inkorapli Deupani MSC Constituency Anpata Manpeng ke do ke thege dingotum chetongdon Bangso amelong Adivasi taisi khei kang thim lapen jutang jubat aron atang furkimo lapen elam aki tame choklim lasi khei reng saber nang jilipute elam iki jutang jubat Forum puthi furkimo hai hui chini lap nang jilapen tingho nang jake nang tapusi thankon lati adivasi kheta khe kang thimbino lapen India lota penang anadim do tonsi Andhra Pradesh Gujarat Telangana Jharkhand Chhattisgarh Madhya Pradesh Maharashtra Odisha Punjab Rajasthan West Bengal anpata kapre kadimalong ta ituma khe do pusi thankon tonsi Farouk Kristir Kebra Drop Sirkebra Pli Aningkan Pensi Pangdak Ponderlo 9 August ke Regional Public Holiday Pusi Hokpono Pusi Alang Lipun Pen Cethanpon Hanjang Sopen Rejip Tanong Report Malong News Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 Hampang Parman Klarda Kabirta